Omogusi. Nande nigo charagire Chinsa Ikomi akarongo kwari na SMS itu ya mangana Amayia Chinsa Ikomi ngomanyi na rero twanda ko usange kururia gakete ikabone no kuburi kwa na ikaranso ige irinde ngwerere ayu amona mange to akwaranira nyana ari tukuri rero igaruye kitariki 2025 na mungutinyo gatano kabere mwaka wa 2022 yoturire matuko 13 ko cyasobo cyo bone ebo mwako yakarari tukuri rero lire tuko liriye debate Ose presidential debate ya karabara ibali bakuriye kiro kanene bakagire goika sensemeli ya Catholic University iligo kwana aneko kwana chingwana cyawe cyabene narali ali barengete ugikora anekero yo mobara chorukoba umurai bwenso gatano ya Kenya bejingo manjirobna bare barengete nambari go chikena kulende tokanye tena ebire bigo ikamba chikoba mbaikera nambara bya bagoikera nasiri tukurero igonto basemese ukumanyi bare bali baikera nambara bataikera nane kikiagendera kurwas chinsemo chiricha Nairobi eritumanyana bali baikera mbanyara bakurugisera cyabana na debate igotosuka umugani itungo karase studio John Omoyo yore engineer John Omoyo Kennedy John Omoyo to kwanda mangana siasa yore political analyst oito to kwandira mange kone to taraika senseme yitangwero ka sensemo ya mangana Amayia Chinsa Ikomi eringomanyi amo alitwago sangiriri yongonya senseme rinde yomunwe manyelio nigakorogwa choshouta niliane Brighton Makoli Chinsa Ikomi utonya chaka kurwa se county ya Kisii katikati yo muchobo songa sababu atani bejidini kurwa county yo banyarire bagosemya abamenyi be county ya Kisii kubwati amachiko na maragwa ali abekire rigotange binyinyi bya COVID-19 gosokuranda kwibinyinyi bya COVID-19 ya se county ya Kisii asitukurera ni gobacha kumurobeli obene bakubaterana ne wisara yo bachenwa se county yo anekrabade abuna asijikaniza ao emesikiti ao na onyena se abaindi bago sasimera ni gobago chikwena kibuna balingo abamenyi be county ya Kisii ngo batwara kisindani eri gwetanga kurwasa binyinyi bya COVID-19. Kwa niaba ya madhehebu mbalimbali kwa majina naitwa ndugu Thomas Odingo, mchungaji kanisa Anglikana. Tumeungana hapa na wandugu wetu Waislamu ili kuja kufanya kampeni ya chanjo kwa watu wetu wote mji wa Kisii na vitongoji vyake. Tunawahimiza wale ambao hawajapata chanjo, ni nafasi njema wakati huu ili waje wapatiwe chanjo, ni bure. Ugonjwa wa corona umeua wafuasi wetu wengi na tumeona madhara yake, imewacha watoto mayatima, imewacha wengine wajane, na ni juhudi ya kila mmoja wetu kuchukua nafasi. Ni dakika kidogo sana na unapata chanjo lako. Okay, rero chitariki na ikaiga mega ya MRM angana industry yaga ntwabwate chanjo na iguke gotanga spara na ranje tigangiche inde nyara konyore booster yane ire andeta singinjo na beire mitinyiri stega ni na etaniri. Sasa ni changamoto itakuwa kwa wazazi wa mama na wa baba kuona kuwa tukizengea manyumbani hapo wakae tayari, tuko na madaktari, tuko na madawa ya kutosha. Ekiombe kia interfaith gekora wana National Council of Churches of Kenya imeye county ya Kisii amone kiombe kia National Cohesion and Integration nigo bya boriri bali bakuriye birugo au sense ya Kenya kwena kuna ngorari bari humurembe eri kwena kumense ya Kenya tiri kwenda siburaburu kirijo cyateka karutwarure as obocholi bago kwana aseritiko lorero kirobanyora na bali bakuriye birugo au se county ya Kisii na kolika okubwatana bunanga kibaho chikorali umurembe boigombiri bibarengete guchokora aba Kenya nene abagusi nigo baborigwe korali umurembe chinga keji cyekikura otwalenga igasingencho yokobeka yogotebania na gusainia omukata bagotebanga abagusi especially Kisii County nigo tutageta omurembe engakiye iga chikura chitaraba engakiye chikura chigo chakoba ne chikura chiraere retu wachaga twaro mukutano munene
na basani abaito ba NCCK NCIC na SUPKEM nebyombe byonsi byakyalero amu kusaini manifesto yabo barosiri yogo enisho nga batusugumire tutware chikura chibwatoma nandi bamanyete nga kurumayaga abantu babere bagutumikwa bakareta kisegi barwani abandi barutamagena nabasanga yagara rero ichibuni kibuzi kyaba na charero gotebanga wamwire bono going forward again to gukora no wake kura lakini we are going to mobilize to ensure nga abasaye bonse yese babeta kuziyengima seki nchiyo mugo chiko umutuniri bari no bare mase county ya Kisii Isa Karugito nikobona machiri anena bobisa be serikali ya county au anebali bagote bakono niko bali ete chibese cyabali bare no bare makao kwana nikitase Ndizi TV nigateruna abarema agose bari no bare mbata kire korendwa ne chibese cyabo kurigererwa ekyagara niko bakwenda gwetere mejande menge nonye serikali kikubatuka chibese cyabo nategete kokona abantu nabange bali chibese cyabale mabu bakubadengo babeka barasi program chichi bazari chichi scholarship mwane cha cash transfer bone cha abantu bale severely disabled marakere likyura atake kuruwa sinya sana nyore wo kuri chibese mwe chikuruwa sa abantu bale moko Umurai bw'ikyama UDM boigo kwirukia bendere yo mubwasi myuro moja sokuriye keroge kanene ko bumurayo gatano bw'ensi ya Kenya litgurero ni gatarira bagaka begesa gukia bameru kimagadara nchuri njeke aseba museseni na komote ibuna naisene ko bumurayo gatano bw'ensi ya Kenya rera ka ukwana senseme yo ni gate abuna erena mata karua ni go barengete ko chikobotani abakenya bonsi ekera abakenya barabachore ko abarai bagatana sensi ya Kenya asikirugo ekenene. Na mimi nasema mimi na Martha tumeapa ya kwamba tunataka kushirikiana na Wakenya tujenge Kenya mpya. Na tunaweza kujenga Kenya mpya, Kenya ambaye itaangalia watu yake yote kama wako sawa. Na ile tutaweza kuweka Wakenya wajenge nchi yao kulingana na ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Tupigane na adui wetu wakubwa wanne: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Tukifanya haya, Kenya itainuka na tutawacha Kenya kwa jamii ambayo inakuja kama iko katika hatua ambayo inatakikana. Omubunge wa Kimiriri Didmas Barasa ni gobona tebruna ensemo ya Western Kenya ni kigochkomosira umurai w'ikyama kya UDA boigore asomo bwa Kenya Kwanza Dr. William Ruto asiganga yayo ko umurai gatano bwense ya Kenya ka okwana sensemeyo ni gatmiga mochiri umurai w'ikyama UDA mrera Murudinga oyogenda sensemeli na kobachecheria abamenyi bensemeyo anagote abuna ni giro bosoku asogosira Ruto kolende Didmas ni gatebuna barabo ni gobare asogosira Ruto bakomoerio. Mnajua mwezi ujao ni mwezi wa kupiga kura. Tupige kura ya sera. Mimi nilishangaa jana, mimi kijana ya mjane. Baba yangu alikuwa mjane, baba yangu alikufa. Watu wanakuja na helikopta 6, mawaziri, na kunitukana mimi, ati mimi ni mwembamba, niko na kichwa ndogo, na mimi nakubali na wale. Mimi ni mwembamba, kichwa yangu ni ndogo, lakini akili yangu ni nyingi kuliko wale watu wengine wale wote. Na hao wakuje wauze sera yao, lakini mimi yuko kwa Kenya Kwanza. Rais ambaye anakuja ni William Samoei Ruto. Raila mwenyewe jana amefanya. Raila amesema jana ati opinion poll ambaye inafanywa ati yeye hapo na 40%, William hapo na 60 huko Bungoma. Alafu akatuambia shame on you and shame on us. I want to tell Raila Odinga that the choice for us to support William Ruto is not driven by how he looks like, but is driven by his plan for the people of Bungoma. Na yeye akae polepole asikirie, kura ikimalizika, mimi niko tayari. Kwa hivyo maiko baba yangu ambaye ni regional CID commander, mimi naona nikishinda kura William na kura asubuhi, jioni tunafanya anakuwa DCI, anakuwa mkubwa ya DCI Kenya, alafu achukue hiyo Raila Odinga.
Abarai bedini yege Islamu amona babwatani bande nigo bono baboriri umurai bwense komubuta gose komutie gazi umugwasiri bwegisembi Professor Chichimagoa anene ekero roboti ronyaro kubwatu kwa semitanda gweta ase kobase umugwasiri yakomachugubona niganyaraga komwiraniri bobe journalist somuliki oyomo bwegeta seni Can TV ekeranyardiga komuboli buna goikonde bya ningo manye gokoboli imanye gokwiraniri boli lya kwa boli korengana nidinyi Islamu nigo yatebruna teribuya bokorengana baru nigo batebruna niga nengetedwe ekero mugwasiri nyardiga komuboli boli ribono nigo besoke na komochege korwekyo asiba muboli omugwasiri wetigimirimo. We as Muslim women, we work in every part and every section of this country. We contribute in this country. And for that young lady who is a journalist to be accused like that just because of wearing her hijab and to be particularly picked on because she's a Muslim and told that maybe she is from Al-Shabaab, that is absolutely an absurd thing to say for a person of a high caliber in this country. So we as Muslim women, we have suffered these things silently. And this country needs to know that we need to be acknowledged as Muslims. And we deserve a part and a seat on the table of this country. That this is a country that has a diversity of religion, culture, and ethnicity, and for us to be treated like this is very unfair. Ayuda na kware ni rasi jinsi jigo manjumurire kore ni ngwendere kwebanga kekero mogeni itago jikasi studio nyatu kwanira engwana ya bene yabali bakoriye birogo binene osimba chigikirana asege ikarokeri asensemeri likobori wagoze kweneri alibanenge tujokorera ba Kenya ekero tudigati amatuka makyo cha soba chore wonne bubwako yugo mogeni oneka wikasi studio ningana nege litura kwanele ngwane yoken di omoyo oyore political analyst ngo ikara nyatu kwanira mange igoro ya siasa mnege ndede ne debate wasi president debate yero biririgo chaka bono murogo bobono asensemeri ya Catholic University ase county ya Nairobi konende ngo gutigero roboti rwa job mangi uyo sanga ne birengerio anne nabamenyi be county Nyamira abo basanga nere igoro yebirengero byabo igoro ye debate yeri tko ya rero yongonya asensemeri muri myererio nigakorwa choshouta ni ya Empress makole konende tigirio roboti oru rwa job mangi Alitukulia lero nilitukuli nene asense ito ya Kenya asaba merelia bali bakoliye kero kyobo president busegete kero kyobo teneli bwense bakagaire gochi gotwara ege ikaro asaba chiko egerera enkibatene nendete asaba chikuboli gwa maswali nabasaki bamangana Amayia bono engana ya sokira singa kia bono nelinga ayo gochi kururukia ebendera yo murengo wa Azimio Raila Odinga kadi gochi koba ase umjadaro oyu kolende gara chikobe as Jericho Social Hall as yara chigo tuara omukutano naba menyi bensema ya Nairobi as bara chigo sanga mono amanganali abonchokanaine bono natalere nsema ya Nyamira as to chigo sanga na menyi bensema batote binga okoro kwa bonkoro kigoryo ingane ya Raila kwe Russia as mjadara oyole kochikobali ichinga kicha Marogoba bono tianchi osanga no menyi bensemeye baba tutebinga akora kwa bonkoro kigoro yengane ya Raila kwe Russia ase ege ikareke karibu sana asama leta nkokoro kwa naende nkora bigo asama lieta ngoro kwe konge brani orango inje yo mamenye ogaiga Nyamira gaiga nonka nja coding buna naro mugako yu angire kwa ndase dipedi nje naro rampija kozi era konye talenge serikali ime bono kanjire ko so serikali ime ta injerete yarenge kwanda gochi kuzigentonge ya manyira ororoki uya wa serikali yo gikokororo bwe Russia rabeka ngoto gochi gochora kera bantu babiri nanda bantu tumaite babiri Ruto nere ngobono to gochi gochora kera bwe Russia roro igobono Ruto chikura na bokoli na Nyamira gaiga Ruto irire meri kera ko twabole na Azimio ya ruroro igobono Ruto koro irire meri aboire Ruto amo na Jakoya bono tabugati point yara chiko kwanera ekina kigekogera aho boire airanire magega atatageti ko gosororo
Kutaja kwa raida ngoji kolika menda Ruto chi points because yonya tali ko uturia ya rosiria today because ya Kenya bange mbatara chiete parolenga raida na Ruto nki bago kwana bona ataje di by the way on my side ndoje nga bukira menda Ruto chikura chinyinge sana debate nengia ekena man 11 tagwa age kogenda kwa na se debate na bararwe point kita omatomo gaka na bararwe kwende point guchia saba Kenya bingia chirigi chomo elia koleki aruhusie gusaite ayuna ra maoni y'abamenyi b'ensemo ya Nyamira maoni kina gosabenkelinga gendere gotengera Ndizi TV astora beto kumanyi amangano nsi arabe gagwachika anene mono asege ikare kiboso mjadala oratiko balichikolia lero ase ense itwa Kenya kurua se county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.